السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Inyanga yeRamadan le esikuyo manje, inyanga le iQur'an eyafika ngayo emhlabeni okwembula ngayo iQur'an emhlabeni, ukuthi iQur'an ize emhlabeni izovula abantu imiqondo, ivule abantu amehlo, kube isambulo esibonisa abantu indlela eqondile ukuze kuhluzeke imiqondo yabo. Ngithike kuwo wonke ke amamuslim, kuwo wonke amasulmane, umhlaba wonke, izindawo ngezindawo, nina ke eseniqalileke ukuzila, sengathi umdali anganandisela, andise umcebo wenu, andise umusa wakhe, andise uthando lwakhe phezu kwethu nalabo abangakayiboni Islam, umdali abavule umqondo. Njengoba isho incwadi yeBhayibheli ithi liyini ithemba lomuntu ongenaye uNkulunkulu. Nami ngiyabuza, njengoba wena unabanye uNkulunkulu ngaphandle kamenzi wakho, ngaphandle kamdali wakho, ingabe liyini ithemba lakho na? Liyini ithemba lakho? Uyabona ke thina esilaziyo ithemba lethu ukuthi liyini noma liwubani, namhlanje sizilile ngoba umdali uthe asizile. Ungasibuza ukuthi sizileleni, sizile ngoba umdali wethu uthe asizile, yingakho sizilile. Ungasibuza izathu, asidingi isizathu sokuzila. Umdali wethu mayethe zilani ngoba ngifuna ukuhlanza izono zenu, ngoba ngifuna ukuthi nisondelane nami, ngoba ngifuna ukuthi nibe seduze nami, ngoba ngifuna ukuthi nibonise abantu ukuthi konke engikushoyo ngithi nikwenze, anibuzi ukuthi kwenziwelani, nivele nikwenze. Yingakho sizilile. Ngithi ke kubo bonke ke ama-Muslims, labo abazithobayo, labo abazinikelayo, labo abazehlisayo ngaphansi kwentando kamdali wabo, ngithi ukuzila okuhle bafowethu nodadewethu. Kini nonke nina enizilile, sengathi umdali anganivula ingqondo, anivula amehlo, anibonise indlela eqondile, aniphe i-steadfastness, aniphe namandla, kwehle nomusa wakhe, kwehle nezibusiso, kwehle nezinhlanhla, kube nothando emakhaya enu, nizile kahle ize iphele yonke inyanga yeRamadan. Umdali asibusise sonke, asiphe amandla, asibusise, ehlisele umusa wakhe phezu kwethu nalabo abangajabuli uma besibona, kodwa yena uyabazi. Asivikele njalo kubo, asivikele ezitheni zethu, asivikele kulabo abangasithandi, asivikele kulabo abasinyefulayo, labo abasikhuluma kabi, labo abasihlebayo, labo abasisongelayo, kuyo yonke nje inhlobo yobusathane abantu abasiplenela yona. Umdali abhedise amaplena abo, abhedise amacebo abo aze angaphumeleli kubo bonke laba abathe balalela benza intando kamdali wabo. Umdali abandisele, andise ingcebo yabo, ababusisele amakhaya abo kuze kuphele inyanga yeRamadan, si-celebrate kahle on the day of Eid. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.